Siku moja nilikuwa na shida fulani, nikaona niombe usaidizi kwa bosi fulani, rafiki yangu. Tumejuana naye kwa muda mrefu. Simu yake ilikuwa iko mteja, kwa hivyo nikaenda kwa ofisi yake, nikaambiwa nitoe kitambulisho, na nikaangaliwa kama niko na bond. Ayaya, wakaniuliza kama nina appointment, nikasema sina, huyo ni rafiki yangu. Wakasema no, huwezi ona bosi